sa planine, kako ti je ime da te dozove. Tvoj mi glas treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Gdje pogledajmo? Tu je Ješo, planinar, znači prve klase, jo, stari. Ovdje je naša tehnička podrška, znači ove dvije. Koje? Uglavnom, ista meta, drugo stojanje, jel da Ješo? Znači neki se ne vole snima. Evo ga je. Uzmemo auto. Gledamo auto. Uglavnom, gledamo dron. Kameru. Uglavnom, nedjelje. Šta, ko je doti? Ja ne znam doti. Ali idemo, spustit ćemo se negdje na Mehurće. Ješo zna rutu. Ovdje ima snijeg. Tu je ta borbena ekipa. Ekipca. Ovdje je spoledlo, hej. Ljepot. Radlo. Onda bi se kao dole. Kao legenda, kad bi kroz jedan dio duba išla vatra, Sačekaj. a kroz drugi voda. Upala si me priči. Na kapu postoji halka, jel? Ja. A kapak je tamo kod... Taj kurzic. A ja. I naspram Vlaške grome. Ja. Uglavnom ima, znači, halka, neki krug, isto ono, hajdučka vrata na... Tamo što ima kod... Jel na kojoj planini je pojel. Nije na Prenju, već do Prenjana planina. Uglavnom, postoji legenda kruži. A evo, tu smo sa arheološkim istraživačem. Čovjek je svoju cjelokupnu karijeru posvetio. Doktor Rob. Dr. Uvaženi doktor, prije svega, kako ste? Dore, hvala pitanju. Može jedan kraći ekspoze o halki. O halki? Kakva legenda, kakva priča kruži. Mi smo tu naučili dokazali to ima. Ja, to je to potpuno tako. Nije tu ni legenda više. To sad fakti, jel, činjenice, što bi rekao. Ja kažu. Ima gore kao neki grif čovjek ostavio još nešto, ne znam tačno šta. Grif i? Ne, još nešto. Aha. Još nešto. Što frči raktici. Kao, iz razloga da ne bi potopilo Biljansku dolinu. Aha. A kom je vilama, vjerojatno? A ja kao ne. Taj bakad su vile harale, ama.
Pa bilo i oramo hodali na vas most. Bila i što kažu Ma bilo i na svakom ćošku. na svakom ćošku. Narod pričao sa njim. Uglavnom, I sad kad bi se to sklonilo nešto potopilo dole Biljansku dolinu. aha, Jedan dio bi kao bila voda, a drugi kao vatra. a sačka, ono kad je bilo, jel, 2014. kad su naletile ono, znaš kad je jednom Ja, jesence, ja i senca. to neko nešto kutko oko tog grifa, jel, To je neko barčko, ne je smio dirat Nije što se ne smio. dira, jel, a vraćano je tu na to Aha. mjesto, to je vraćeno. don't barčat, jel, Ne, čovjek je pokupio, otišao spavat i probudilo ga u neka gluha doba noći. Te rekao moraš ti to vrata, ako ne vratiš do ode sve zori, u hella. ode sve, znači, do E, zabi. ovo volim, kad baratamo naučnim činjenicama, To je živa istina. ko hoće To nek je vjeruje. živa istina, nije, to ti tako, to je 100%. Uglavnom, ja i doktor Hodžić, Hođi ću. uvaženi doktor Hodžić, idemo, putujemo, ovdje ovaj tačan reon, ja ne znam, idemo, Ovdje neka se Kako se zove? ovdje, idemo vrh. prema kraljici, dole te Šantić, crni a ja, vrh, pa između, moći sve nizove torne. aha. Snijega ovdje ima, vjerovatno što je sjeverna strana, pa ne uspije, sunce izgubi Metar snagu. snijega, ima metar snijega. Sunce izgubi snagu pa ne uspije utopiti. Ali on je onaj ljupo što bi rekli, već ono pod nogama se osjeti. Ne. Uglavnom, mi osvajamo BiH vrhove BiH planina Nema, i nema predaj. Napak ću ja sebe u šipu, jede to još 300 ovo. Hoć mami, ići. Nemo ješ, obogatit ćeš se, a inače kad se ljudi naglo obogate, to frci, ba. Ma ja ne mogu. Daj se mene obogati, jel? Dobro, boje. Uglavnom, evo nas, Sad, pa se vidimo. Gledajte prirodne ljepote. Sad ćemo krenuti kadar. Hop, 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 hop. Polt. A ljepota. lagom se mogu patkom do leta. Patkam. Da. Šta ti fali ti? A lako, lako. Gledaj ti ove ljepote. Brate, Pa samo treba ja nemo, znaš šta je? Najbolja reklama izmišljati legende. Ovdje ga lupiš neku priču, ovdje je bilo. ali treba još je bit maštovit. Ajaj, Teško na mašti, ali na dovezu. muki tuj. Muki, odlaž se, kaže, niko nije udavio. Uglavnom, sve u svemu. Znaš kako je dan idealan, nije ni pretoplo, nije ni hladno. Tek tamo ono da ti godi. Tamo je vruće. Vruće, jel? Nije meni bok. Meni Tamo. je ugodno. Tamo, Što se kaže isto ono kad trebaš kospa, kaže ugodno. tamo. Ja i volim Mariku, ovdje. Ma je ova priroda, ne može hvala. Uglavnom, idemo sad u kraljice. Nastavljamo dalje, evo nam i sunce, gledaj. Gledaj Milini. Hoćemo pucati. Derererere. Šti, šti. Smijemo ovo na YouTube, ne smijemo. Što ne bi smjelo? Zato što je pucao. Ha? Pa ja sam profesionalista, imam ja ti državni Inače agent. čovjek znao. Državni agent. Znaš šta reo? Mogu šta meni. Ja, poluautomatsku. Šti. Hoću. Jesi mi našti? Jesam ptić. Gledaj ovo. Dobar osjećaj. Ima i ovaj nekakav bort, jel šta je? Vara, Nešto. hajmo, ja sam. Hamako pravi, jel? Ja te pravi 100%. Nemoj mi ljagu bacat na pije. Evo da ti. Pravi, izvinite, pravi. A mi sad dole. Idemo polako, ovdje malo puše. Nije baš pohvalno ovdje, baš pošto smo vrući. Tek smo došli sa Galci. A dobro, nije baš s Galci, ali eto. Došli smo. Ispravnika pješki. Ja.
idemo sad tamo prema Kraljici. Ćao. Dragi moj. Drage moje. I drage moje, ja. Ej, trebaš reći, dragi moji, još draže moje. Normalno. Reknem ti pa opet sebi da budeš šatak tu. Ej, Vlašiću, kućo stara. A nema šta govorit. Popćem čovjek vodu. Ne trebam sad. Hoću da snimim šta čovjek pije. Ne trebam sad. Pogledajte dame i gospodo, pravi se Da. udra antifriza. Samo antifriz. Minus 4. Grije. Dobar. To je ta tekućina. Baci. Antifriz. Toliko je zima ovdje da čovjek mora antifriz koristiti. Ostaje Još otići zvani čop. King. Dr. Evo nas, pakovali se. Sad ćemo sa bismilom krenuti. Ješo, ponesi štap. Nismo ni imali ambijent sniman. A ljepota Božja. I kuda idemo? Koja nam je maršruta? Helikopter. Idemo tamo prema Bioskoj pa ćemo nizmokri do. I ako Bog da dole se spustiti Mehuriću. To nam je nijet. Ne smije Ješa tamo kroz pašišća. Uvijek nađe neki izgovor. Sad kad mu je slabo mu je kao obuća, pa ovo, pa ono ugasit će. Tada kak to on spakovo hermetički. Šta se udario? Tu u lijevu nogu. Nemoj sad. Možda što su sad one debeli čarapi, priglavke. Šta mogu li? Što si njih obuku. Aj možeš, nećemo žuriti. Čekaj sam nešto. Bismillah to ću, Moram nešto sam napraviti. Rudi mi malo. Ovo se zove improvizacija na bosanski način. Ej, ja moraš sve izvlačiti da bi došao. Uzbeno povlači, idi. Čekaj. Ješo meni stalno utera priču kako zna put i onda kad krenemo kaže da ćemo lovda. Tada kad se puni, gdje god ima brda malo buni. Helikopter. 20. februar, da ostane zabilježeno. Snijeg, znači, a grije mogu bi se otko sušti. Komotno prevrniti malo tamo oko Indije se kupiti. Eto kako, 20. februar. Neki bi rekli veljača, ali mi kažemo februar. I evo s Božjom pomoći Idi, zaputili smo se. Vidjeli smo samo neke planare, dva kvada, takozvani. ja, Takozvani. takozvane planare. Ili tamo prozvani. Bravo. Ali, Oni Da. samo uništavaju okoliš. zna se koja je planina, ja i još jedan u Bučku. Objasni Ješ, objasni. Da, znaš, kogod odjednom na vlast kaže planina, ili ne neku planina. Dobro Nisi! Nisi! Planaru, dobro bi te bilo da sakriješ ga. Ovo ti je. Ovo nije bilo kakav cigara. Ona, Ovo ti cigara za pluća. ali eto, sva djeca koja budu gledala,
reče Ješo, to nije fino. Nemojte se djeco učiti. Djeco, slušajte. Droga. Može. Jel opet, Alkohol. jel ovo Može. opet torn? Jeste. A jesi ti ovdje i u sapotoriju? Kocka. Može. Ali pušit nemojte nikad. Nikako. Moj dom je negdje na jugu, daleko od plavog. Vidio Braleja. mora. Isto je lijep. Lijepo je sad, vidiš da je sve okupano zlatnom bojom. A počele zelence radi. A nije samo eto, evo izmali ovako. Baš nema snijega, Evo. pa mahovina. Pomalo. A progrije. Znaš. Ja se bojim da kod nas, dole kod kuće, ako nastaje ovako da neće propupat, znaš, drveće. I onda ako... Pupovac da neće. Ja, da neće voće propupati. Jer stvarno je toplo za ovu dobu godine. Ja uzmem bolan da još nije ni mart. Kako nije. Ali eto, hajde Allah najbolje zna. Čemu je hajr. Uglavnom mi trebamo na ono gore brdo. Opet je meni brda nafta. Pa nema, Da, ja bar malo. Nisi Javimo se. sutra. Kad nam bude čejiv. Ne, Javit ćemo se kad nam bude kad mi čejiv. hoćemo. Neće nama niko naređivati. Kad ćemo... Ljudi dragi. Ješo mi predlaži da idemo gore na ovu brdu. Evo ovo gore. Uća potka. Bojim se da je sunce plavo pa da je ga sunčanca udela. Sad ne bi nek danas. I gledaj dana, Allah. Gledaj. Miline i rahatlika. Ovaj frajer, dr, je predlagao da idemo gore na onu džidu. Hajmo malo što ono. Na Vlašugu, no. Ako Bog da u septembru doćemo. Da nam je se tamo Zenilove kućare čepa. Aj, Pazi. Pazi. Sreće pod nogu nam je. Inače Milina. Tu sam u društvu uvaženog Semira Osmanagića. Koji tvrdi da je ono tamo piramida. Ja sad da Ne. Ja tvrdim ono vulkan. Čuli ste. Poštovani gledalci. Čovjek, Ono var je. vulkan Etna. To smo mi naučno dokazali pomoću raznih tih nekih hepika. Happy. Hrkljuš kaže. Vidiš, ne treba njemu puno da se raspasa, samo dvije rečenice da ga uvedeš u... Normalno. I to vam je jedan kroz jedan vulkan nekad bio prije. Prije rata. Pamti ove starije generacije. Ali mi osvajamo. Trenutno smo prešli koliko je? Koliko si rekao? 15.000 koraka. Više. Neki znači 9 do 10 km. Ja, više, 10, 11. Ja evo ovo ovdje kućara, ovo. Majmo. Koje si moje? To ja što ti ovdje. Aha, nemoj za... Pa valjda. A moguće. Koliko je Smajlovi, koliko A je ja. Ne znam, znam da je on. Tam. Damire, baci nam koju. Uvaženi doktor. To se sjetim. Šta ću reći? Šta ću reći, vidi ljepote, svoj. A to vam ono brdo što se spominju, Ko je Daj kuću gore. ostao, pokajao se. da je ono gore kapak, da gore imao taj grip neki. Mi smo to našli, ali ne dirao.
Evo vidite momku, znači sam treba još šešir i puška da bude lova. Sve ima. Sve ima. A što je najvažnije ima priču. Jel da je? Lovačka je lovačka. Sve se može kad se zna slagati. Ljudi moji. Uglavnom ješ... Ukaži Vulka. Aha, gore je Vulka. Bio. Jesi ti u moriju ješ? Ne znam, može ovako, znaš kad je pod noga, nemoj me baš kroz brdo da... A biš, 50 metara da bi izgleda. Ko, mi bi izgubili onda 40 minuta. Da se ti predstavljaš ti tamo, ko si tas penzionir, koliko dugo već. Koliko već švicarsku penziju ima. Švicarsku penziju primajuć 5 godina. Inače zaradio na bauštel. Tiru, riru. A inače ima 30 godina radnog staža, zaposlio se u 33. GP Bosna. Trenutno ima 70 godina i zato ja njega razumijem kad on kaže da ne može gore na ono brdo izaći. Dobro, vodi. Objasni ljudima zašto neće. Zašto neće na brdo, jel? U godinama reći. Pa dragi Allah. Eno brdo iza nas, popije se iz čista mira. Hvala Bogu. Dobar pogled. Vrijedi, jel? Dobar pogled. Sjest, zapalit i dobar pogled. To mi ne zezao, nemam ja šta za pol. Tuši se. Nema, ja bi sam išao i blejio što se kaže. Daj ti jedan palgorinu brče. Ja. To je scena smo. Ovdje sam dolazio kad sam zenuo, baš do ovdje. Sam snimao. Zeno. Evo ovi puta pozdravljamo. Svog Zenula. Amizića Zenu. Zvanog Zenga. Upravo idemo prema njegovoj tamo kućari. Možda ćemo malo i odmoriti. Prije svega, veliki dobar čoban je Zenil. A još veći čovjek. To, Sina. kak ga fališ, ko da je tvoj. Sin Ređe Hođića. Tvog Amidže. Tvog Amidže. Rođenog Amidže, vlastitog Amidže. Ređo dođe mom babi. Brat! Da porodično stablo objasnimo. A ima je, znači jedan isti otac. Zeno. Ahmed Zeno Hođić. A njemu je otac Mujo Hođić. A Muje Huso. Zenilov otac, jel to tvoj pradjed je bio Mujo. A Huso Čukunded, jel? Muj. Ovo, dobro tu, znači, znaš. Znam i koji dođe posle Huse. Jo, ba sve ti znaš to. Kažem ja, Posle Huse dođe jedan čovjek. Samo mu treba šešir i puška, bio bi lovac pro. Znao, znači 4 koljena unazad. To je unazad 150 godina. Pa jo. Vidiš Po 70 godina, znači 4 puta, već 200 godina. U Rikvec. Rikvec 200 godina čovjek, no. Kaš tu kolbu. Evo, rekao je doktor da pokažemo kolbu. Pišite u komentarima čija je to kolba. Ko zna čija je kolba? Ja ne znam. Tu te Zenga neka živio. A tu te kolba, tu te umre Ahmetline jene, mislim s marnu stranu i dedo. Tu su to neka boravili. I kako nisu izlazili, onda je ovaj. Izlazilo ga, to je bilo prije rata. Pa razumijem. I onda poslije Zenu vam Rijeđa. Ahmetline dedo, jene. Dok nije napravio, jel? Sebe tam. Ja. A napravio prije, možda prije nekih 7-8 godina. Razumijete? Ješ obrstima 7 minuta. Neka! Neka nek ostane zapis. A nismo. To prošli put. Nemam veze, nek bude 10 minuta, ali nek bude bar zapis. Kvalitetno. To vam je tako, dragi gledalci. Poštovani gledalci i gledateljci. Vidiš kuda se lava. Točno se zna. Tačno se vidi. To se vidi. Znači ne morate nikakav naučni dokaz. A šta ima naučno ako si im ti rekao, znači na riječ nek vjeruj. Normalno. A i ako ne vjeruješ meni, dođite, pogledajte. Sami se uvjerite. Sami se uvjerite, hajde. Oj. Gore ima izvor. Gejzir gore ima. Eto.
Ja sam ostao frapiran, bez riječi. No comment. Toliko si vremena bio ga ni znao da ima gizir, ja. Nisam nikad. Čak i noćio, znači možda sam ja pod šlavije bio, ali da nisam bio svjesno. Jel to je bilo toplo? Pa Jeste vam jes. rekao da te je bilo toplo? Jes, evo sad na strahu uvadio. Koliko je to sad, vidi puha. Aha. Kako smo i mi ono kada ono šutali. Staviš njega ponovno vratiš. Ja, on već uvodenio se pa ga nabiješ pa ti ostavi po... A nije ima ono kad znaš, kad isto dim izađe. Je tu. Ali znaš kad ono već prebaci na, pa on vode. Jo, gađao sam se sad. Bijel kad bude mi se gađao sam. A kažu da su oni zdravi, samo zato što i mi nemamo naviku da jedi. Oni se trebaju da jedu mladi dok su. Pa ja. Što znači da sve što je mlado, to je valja. Mlada jajanjetina, jaretina. Ne mora znači, recimo jabuka ne valja dok je mlada dok ne sas. Dobro, ali ne valja nikad prići. U svemu mjera. Mjera. Znači da u svemu mjera, šta? Šta? Najbitnija. Da, momak sve. Znaš ono kad te u škole nastavnica kaže ti za dana, znaš, treba te otići, pogrešno pravi. Dobro je bilo stvari, znaš, učiteljica ako bilo šta pogriješiš, sada ne ubije ni ime tu tebe. Je vas udara? A ja udaram učiteljicu, ba. Dobro je, A kad se laže, ba, sve se može. Jes nas jednom direktor ubio i misli da će nam sve skidati. Misli sve redam u redu, ko će prijavno biti, znaš. A igrali lopte ovdje, a nije dao. Kaj, od teba, kad je počeo šibat. Tebe je li ti kad hođe? I to znaš ko nas Hođe sam se boju, ko nas je najviše uvijerio. više nego mami i babi. Vašeg hođe brat, rahmetli, on je umro, kao Osim se zove. Hajmo vam. Što ne kažeš, jesu, hajmo putem. Ohaka se čovjek. Kad ti je već naumpal. Ja. Sad ćemo pokazati ovo jezero jedno. Ovo je za 360 stepeni. Jezero, Smaragdne boje. ovo jezero, ovdje su nekad bile prave suđe. Čuj sad, sa likvijem. Sa likvijem, normalno. Sa likvijem. Mislim, tu je isto jedna legenda. Ti bi Ako mogao... ono, meni baš ostala ono zapaženo, znaš. To je što da snimaš top, ti bi mogao oni romane, oni... To živa istina jebote. Slušaj, ne romane. Ako kakvi romane, Oni romane, Krivo je bajke pisati. naučila fantastika, znaš, ono gdje je sve moguće. Normalno. Ovo i bajke su tako nešto. A ovdje im ljudi prali noge. Grenjaci neki. Kao šta je sad ovdje? Če da ne jedan, ha? Haj vidjeli su šop. Ja, Sad ćemo vidjeti. Haj pa propadni. Prvo ću ja pogledat, pa onda će doktor uvaženi doći da vidi o čemu je riječ. Ovdje se neka životinja zavaljala. Biće da je vuk. Bogan, pa vidiš potisci. Evo ti nalašću vuk. A ja i to što kao. A ovdje se valju igru. Ali ako je vuk, onda je samotnjak. Jer samo su jedni tragovi. Evo u stvari dva vuka, vuk i vučica. Doktore, vaša. Ne znam, mislim, to po mom mišljenju iz nekog svog iskustva, dugogodišnjeg rada i svega to, Boravka na ovim znači prostorima. nemoguće da nalašćimo vuka, od nalašću vuk, daj, pa nema ti lovačkih priča. To je to. Vidi ovo. Ovo je Boračko jezero. Tu su nekad bile prale suđavi, Ja. ljenaci, noge. Šta misliš da bacimo? Nemoj, da neš potonto. A? Nemoj Probat još. ćemo. Evo što ti je hrabac čovjek. Ja te vadit neću. Stavljat se odmah. A neće tu, ali nemoj ići tamo brezi. Da vidimo ovako kad bacimo. Sačka da ja bacim kamen. Ajde. Eno tamo. Moraš ti komu. Pa što ti je hrabrost. Nadljudska, nadnaravna hrabrost. Hvala Bogu.
To sve Božje davanje. Samo da bojca ide. Ne može plaho da gleda. Bismillah, rahman. Gdje vodi stak? Ha? Ajde vodi stak. Neće. Sve skoću uvijek. Ješa, nisam ja kompletan idiot. Jer vidiš vamo na krajevima da je... Ali ostaće zabilježeno. Gledaj tam. Gdje tresimo? Vidiš tam. A još tamo. Ješa, da sam ja prvi razred, možda mi ne govorio. Ajmo mi, što izazivamo šeitan? Ali eto, vidjeli ste na školski primjer hrabrosti. A, to je Zenilov ostao onaj. Gledaj sad ovo. Ješa na glavu, hoćeš? Ajde, na voli. Može li na glavu? Na voli. Evo, čovjek je spreman fudbala igra sa. Aj, ko zna, ne trebamo loš. Ko zna njemu dva, ko ne zna. Ne zna, loptu, haj. Bravo. Jesi ikad znao loptu? Ko? Nemo osmišljati. Jesi znao. Jesi znao. Šta znao, jeli? Igrao za Đezele Zenicu. Riru. Znaš ti da sam ja ne mogu znati. Slušaj ovo. Ješa, slušaj ove On priče. me molio da pokazuje potez. Da, slušaj ove priče. Onaj. U mene komšinka. Ja. Kad se znaš kad smo se mi plasirali na svjetsko prvenstvo. Dobro. I otišli u Brazil, znaš. Dobro. I ona je čitala na teletekstu zmajevi sletili u Brazil, znaš. I rekne čovjeku, drogi bubane, da neće i kod nas, mo. Jest Allah. To su bili bubane, ja. Ja. A Ejub se zove. Drogi bubane kaže da neće vamo i kod nas. Zmajevi sletili u Brazil. Možemo na kusicu oći. Može. Pogledaj. Imamo vremena. A? Jel da možda drona dignem, a? Divno. Ti je? Aj kumena ovaj sad, ne znam kako cvijeće. Ne cvijeće. Prikazuje stalno podne, jel? Trenutno, ja tak. Sad ću ti ja reći da mi brstimo 15 minuta. 3 sata. Mi smo stručnjaci za mlačenje u praznu. 3 pita. Ne znam, možda i možemo, ha? Sad se smrkava u 5 i nešto. Vode akšam 5:25, jel? A ja. A prvo ćemo mi odmoriti. Daj tu ćemo gore. Ja. Gdje vodi, ha? Može. Ne mogu gasti. Ješa nam je izabrao proplanaka u prič, gledaj. Gledajte ovo. Hajde sjeti. Trr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 
Ovdje sam Varamo ti, na ješinom ranu. ovdje je Tito Rahmetli dolazio. Kako on odmah sjeo na ovu suhu Evo ti. i govori meni. Znate da je Tito Rahmetli ovdje odmaru. Hoćeš tu kapu obuć, neš? Hoću, ostane. Da si. A ja sjedi pa ja poslije nagleda. A šta ima veze, neću prditi u nju. Ja sam u prvom videu govorio da smo dva planara, izgleda mi smo lovci, dozbi. Mi smo sve, što god da treba, znači mi smo tu. A osnovno zanimanje čoban. Hvala Bogu. Slušaj. Slušaj, hvala Bogu. Je znao? Pa kad kaže, ja mi da ti ja kažem. Ja. Znači što je? Sin vakti, ale... Helemneis. Evo ti dobri priče, znači živaj sam. Ajde ću. Ovdje sam ti ja čovjek vodio kao bio malo neki 3-4 godine, 3, ne sam. Da, ješ u kripto da si rekao 6-7, hajde rekao 4. Bio 6, sposoban, Ovdje mladić. 2 godine mi selili su ovcama i hoću ti reći. 3,5 godine. Ja. Znači pod pampersom si bio. Pa nisam bio. 3, 4, ne znam, 3, 4 godine. Vozao se na tuti. Pa normalno, bio sam ovak sposoban.
Imao svoje ljude. Imao svoje ljude, ono. I... Ne kažu koliko. Nije bila tada takva, ali Aha. Nije bila ovakva, nije znači... bila ovakva, bila je to starinska, ono, baš starinski način, gore guma, drvo, ovo, ono. Mi smo tu bili. Kad vam hoću čuvat ovce ovom gore iz paraleja i donese ti meni zolju. Kaže, prijavio sam te u vojsku. Nije, slušaj. Donese ti meni babu A zolju. može sve kad... Aj, izvini. Nije, malo što prijavljio kad sam bio rođen s Kosova. Pa ne da te prijavi, Pa da to te će prijavljati. 27. Slušaj, muslimansku. hoću ti reći da ja nisam bio sposoban. Ne, daj Bože. Pa sam morao ići u vojsku na obuku, jel? Pa sam znao odmah. Ovo bilo. Ne se. I ja sam, čovjek odavde naišao putem, vodio kravu. I ja, kako on vodi kravu, takav zolju, razvuče. Okreneš prema njemu. Ja, to je rekao, rane. Čovjek stane. Zarobio ga. Zarobio čovjek. Čovjek se ja ovo prepuo. Aman krava mu se otijela iz ruku. Čovjek digao ruke. Nije, trebao si igra sad, ti ne mogu. Je li i krava dila ruku? A? Krava je pobjegla. Možda je se rekao i krava predala. A? Ne, ja kad sam, znaš, na nišaniju. Već odnio vrag šao. Jo. I tako čovjek, onda izletila mama i baba. Ne pucaj sine. Ne, ja, jedva su oni mene Nemoj, šta zaustaviti. ti je krava Jedva dila? su oni mene zaustaviti. Htio sam, znači, puknit. Ali eto, da nije bilo kravi, možda bi bio. Čisto da vidiš je li ispravna zolja, ja. Ali eto, nije bilo granati. Bila iz... Potrošeno, jel? Potraše. Ali ne zna čovjek da je pona Ej, Ja, kad sam nju radila... Kad ti uperiš pištolj, ne zna čovjek je li prozan ili je pun. Ja sam bio spreman. Da pucam. Samo da sam bila kakav znak dobio, ja puku. Pritiskao sam ja. Nije ona htjela da okine. Boga, ovo mi živa istina. Ovo, dosad je sve ono bilo upitno, ali ovo je živa istina. Znaš kad je u nas bila dva brata u Sloveniji, znaš? Ja. I a htjeli su ono malo, znaš, Allah rahmetili su oba dvojica da im se Allah smili. Šta mlađi, a stariji? A stariji, da. Aha, baš stariji. Ali su tad bili vjerojatno relativno mladi dok su rodili u Sloveniji. Ja. A htjeli su ono malo žice, znaš. I kao je nešto na pauzi bilo njih dosta i priča ova jedan kako je imao jarca dao 4 litra mlijeka. I kao je, vi ćemo od tamo, brat, sad je ovo sve slago, ali ovo istina. Tako izgleda i kod nas. Dosad je ovo sve bilo upitno, ali ovo sa Zuljom, ovo istina. Ovo je istina, to posto, znači, ko ne vjeruje neko. Da li do mene dopiru nekakvi glasovi od tamo, pa da neko negdje se možda čuje? Ili je ovo samo klasična Fata Morgana? Viš da je Ješi udarilo sunce. Po ovom se suncu otko skupi. Točno po ovako. Sad sam znao da, ja sam morao sam dijete. Šta sam ovdje čahura nabrao, jel? Nisam ovdje brao čahur, po Crnom Vrhu sam brao čahur. Mi djeca sabrijemo se idemo brati čahur. Ima da našlo ono od Mekinja vreću, pol vreći ima. I znaš koliko sam dobro Ima u njeg ništa malo, da je rekao kesa, Ako pola ono veća. kesta brao 5 godina. Imalo se moglo se, jel? Imalo se moglo. Meljemo 22 minute upravo sam. Znači, ali hajde, nek ostane zabilješeno. Neće ovo ništa ključiti, samo znači ovako nek ide u eter. A ovo je svakako privatno. Hvala Bogu. Viš ti šta smo vi do Njalka prešli. Jel, nađe galca. I sve pjani. I nije, Boga mi, sreće što je ravno pod nogu, nije mi uopšte. Nije ni malo. A bit će gore sad iza Strmojić. Samo mi šteta što nismo tvoje kućere naveli pa zbog sad ovo. Bi duš, pa brate. Tiješ bi ti bilo na plan da ovo izaći. A ono je Plandova, jel? A što mi nisi rekao? Malo ili veliko Plandova? Veliko. Znao ja za Plandova, ali nisam znao da je to tu. Eto, Ješo me zvao na... A ovo ti gore gradić. Ja! Vidiš, ovdje ti Ovo nekad je bio grad. još jedna priča. Ono je malo veliko Plandova. Ja. Ono je tamo Crni Vrh. Ono je tamo... A Dubska? Ljiljan.
Dubska, Vrletine. Vrletine. A kako si rekao da se ovo zove Gradić? Ja, tu nekad je bio Gradić. Nešto kao Vranduk. Pa nije kao Gradić, bio pravi Gradić, kao Kukutravnik. Imao svoju opštinu. Imao svoju. Imao svoje ljude. Imao ljude, bili ljudi, bilo normalno, radilo se tada. Svašta nešto. Šijalo se, kosilo se. A to je vjerojatno tamo nekad prije Turske. Taj traktora znalo proći. Je li iko iz tvoje loze je bio nešto gradonačelnik? Yes. Ne bi me čudlo. Jes. Ne, ozbiljno sam god da jest. Ne znam sad ko taj, nije bio gradonačelnik, ali bio kao... Znaš kako, bio ključar. Znaš da su prije imali ključa od grada? Nije ni to bio. To je bio od ovoga jednog... Asefov neki. Tu njegov bi neki familija. A ovdje je to baš neko iz moje, tu bliži. Baš od tvog roda? Baš, od mog. Tu te na ovom gradiću bio, ne znam ja sad tačno šta, isto ko s neka vezije, bio sam što puno stariji ovo. To prije znači Turske? Prije. To je Iliri tu? Pa ja tu tada. Ovo što je Bogomil dok su? Pa kad su Iliri, tu je to prije, možda i prije njih. Tu je baš staro. A vidi da je isto, jako gravan. Ovo gore, jel? Ja, jako gravan, jel vidiš? Haman jest. Pa Haman, ima kamenja, ima grida. Ima svašta. Brdo, znaš. Vidio je stari grad u Travniku. Jel na brdu? Pa jest. Pa tu je bilo utvrde su se pravile da su teže pristupačne u slučaju napada protivničke vojske. Zato se zove Gradić. Moguće. Ima nešto, razumijem. Narod nije, tu je ta priča se veže, znači... Narod nije cava. Od kapka. Dok taj nije stavio taj grif, to narod dole nije smio da živi. Aha. Već i veli ako dole plavimo, ne more gore. Znaš, nadmorska visina 1700-1600 metara. I kakva je to rijeka bila da je mogla tu sve dole poplaviti? Ja ne mogu kažu isto iz Podlašća imao veliki lanac taj neki rijeka. Interesuje nova priča, jesi ti čuo? Kao negdje ima mjesto na Vlašću gdje je čovjek vitlac bacio i da je negdje tamo ga na kapku. Jel to tu? Tu je tu, ali vitlaci, da vidiš da bore, znam da je nešto bilo još dodatno. Vitlaci taj epik, grif, kao zlatni grif, zlatni vitlaci, vuna kao zlatna, sve mora biti zlatno, nije moralo. Jesu se oni ponašali rasipnički. Rasipali se bacali zlatno. Pa jel? 3 Evo, toliko, zahvaljujemo se na ugodnom druženju, doktoru. Hvala vama kad ste nas posjetili. Kad sam nas posjetili. Ne, ugodno je bilo, jednostavno ovo je hodajuća enciklopedija. Ne možeš mu pitanje postaviti da ne zna. To. Ako ništa, snaće se. Normalno. Ima spreman odgovor. Vidi ljepoti ovo. Je, moj. Ja sam učio. Trebalo je sjest pa zagrija stolcu. Trebalo je sjest pa zagrija stolcu. Pitaju mene mami i bobi. Vjerujem ti, te malo držiš da skopćam. Zima mi je. Dragi gledalci, to je taj naš... Doktor drugi. Doktor Happy. Tu je znandralist. Znači, on je taj koji istraživa sa mnom zajedno i to radimo. Ja sam samo tehnička podrška. Uvaženog profesora. Hvala Bogu. A kako kaže naš narod? Bolje išta nego ništa. Bravo. Noga me ustrnula, znači ne znam hoću ustati dalje. Kako on snima. Kako ti da snima? Aj ovdje ćemo praviti. Pa sljedeći put 27 minuta. Dođite. Allah molim. Dođite nam opet. Dođu. Ljudi dragi. Najgore vam je kad sa sandačem krenete. Planane. Evo gledaj kud ja idem za njih. Evo. Evo gdje smo se popili. Ja kažem neću. Uzbrdo. Hajmo vidit ćeš pogled, hajmo vidit ćeš. I haj ja zbog pogleda. Hama sam se na 5. vrh, jel? 5. vrh po visini.
je čisto vrijeme. Kućeš ljepše i pola ne bi. Znaš ti Gleda. kad sunca nije čisto, ne vidi se daleko, da. Ja. Gledaj ljepoti. Gleda. A ovaj srdač predavno. Samo vuče. Nema odmora na kraju obnova. Javimo vas se sa vrha ako uspijemo doći do vrha. Nemoj se na to. Kad tam pogledaš jedno krug napravi. Ti si Dobro šefe. Uzet to. idemo da pokažemo onaj vitlaci Happy grip. Ajde kako god možeš. Dolazimo na ovaj ćemo, ješ. Ono. Daj. Ono. A nešto. Čovjek je upor. Evo ih gdje smo izašli. Ovo je taj kapak. Hoj. Prizor fenomena. Ovdje ti je taj zakopao Happy. Aha. To je ta priča. Evo ovdje. Hoj. I onda kad se to da se sklonulo, ovdje si kopao. Aha. Traži koji kopali, onda. Evo nas na to. A nemoj tamo da idem. Ovo da vidimo prijedu. Ne puše to niko. A puše kako ne puše. Čavo i pavo je viši vrh. A jes. Jes viši. Dobro. Povlači. Zanima me dobro. Kad je padao? Ajde, Boga vidiš. Ješe istraživačkog duha. Jednostavno. Sad ćemo kaficu piti. Naiđe vjetar neki baš hladan. Puhni. Koliko je megapiksela ova kamera? 4K ovo. Lijepi naše i lijepe naše. Evo nas kafa. Kasno smo se sjetili da smo kafu popili. Uglavnom, evo, dokaz je tu. Da ne bude da laži. failamo. Popili smo kafu. Gledaj, evo. Sad ćemo, ako Bog da, hajirle niskotare. Hoćemo poletiti. Se spušta, čokolada je pukla. Ko da je tuđa. Svu sam pojeo čokoladu, evo, to je taj planinar. Ništa ješ, hoćemo na kraju, pošto nemamo baterije. Završna odjava. Napravite odjavu. Allah nadeti, čuvajte se. Sestrice, pjesmo za planinu.